Sa ibong kan maraot na panahon na epekto kan Tropical Storm Enteng, matarayong pong celebrar kan mga Albayano an Ola Day sa Banwaan in Ginubatan. Ini ang 2nd Regional as in 29th Provincial Commemoration as in 159th birth anniversary ni General Semyon Arboleda Ola. Pinanginotan ang selebrasyon kang Ginubatan LGU sa pangingenot ni Mayor Paul Chino Garcia. Pinunan ang selebrasyon sa paaginin banal na misa. Nag-egomaning wreath-laying ceremony sa Semyon Ola Shrine as in military parade na pigpanginotan kan Philippine National Police, Philippine Army, Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Fire Protection as in Philippine Coast Guard. Si Gabos na nag-participate at Gabos na nag-organize na maging posible ini, although nagkaigwa kita maraot na panahon kahapon, so pigpursige mi na mga pangyari ini because they may pwedeng i-reschedule ang pag-celebrar every September 2 para kay General Ola. So kaya thank you very much po sa Gabos na nag-participate dito. Laham kang alkalde na lugod magserbeng giya ang heroismo ni General Ola sa bagong henerasyon. One of the reason kung nata pigigibot tayo ini para for the next generation na maaraman ninda na igwa kitang General Semyon Ola, the last general to surrender during American War. So that's why very important na ipag-celebrar tayo ni taon-taon. Si General Ola ang ultimong Bicolanong general sa Pilipinas na nagsuko persa kan mga Amerikano kan panahon kan Philippine-American War. Para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules Barbacena.